mi pite hozo se nabon chawin nilha pha tu pandemic sunga hin mi zo se hi in hin wa confine hi tawin koi ma cha awa le apot le thai jong yum be se tapowin hi chi chun ti pandemic sunga hi nang jong boring na hi ding mi jong boring hi ding ke jong ka hi ding hin mi zo se hi ni yum na mun chi wa hi nal la sat ki cha yum mo hi in hi chi chun hi chi pandemic to kilhona koi chu corona in athi sa poi ti chu kin jong ka thai pon hi jong le chi pandemic sunga dinga i ho ku ki sunga dinga i umta tu ning ngel jong chun in zo ngel in ti vlog ka bol ma sang nge chun ke so Bangalore ke so Bangalore president pu lalboy athina jong akizain pu lalboy hi kin jong kum pha pi ana so thimtan akum cha bang kha tapon nei ngai demin part 1 charity so hi Bangalore akana bolin to Michael lam za thanga hi in pulal boy hin aloi ho zo sin ina support win avenga veng wang ka he tapon koromangla lingras puram ketila ho na ichi montam ta hin Bangalore an so kana bol win kana lol hin le win tunin ama thi jong hi kin jong na sata in kalunghem pi jong ne kin jong bol the imasa ka nei pu in pathinin adala in sumi te lungmun na lamon na pi hen ti tai lo se dang ka nei pu pulal boy thi masanga i ho nam pi adinga idum ta pu doctor ne gin pau kip gen hi in pu doctor hol ngam hau kip hi in chiting le nam lam kai pu pu jang gin bai te hi in no zong se chunga jong lunghem pi na avelin tunin hi si ka vlog mangchan ke man bo te ima chan hi ong leng nam pi adinga mi pamai ai lo le society adinga mi poi mo na hi now that sa na in kin no na pon che ke chungwa ka za na ka hin pi in hom thon na le pamai ka sa na thu ka hin phongin mi him ki ti hi hin dan sak chung chi ki nen tu nya kan sai num pen chu ipiji ake hi kilit sa lo ka hi ham ti hi tu ni vlog nga hi ki po do thelo hi phatai in sunga dinga hi kan boarding hin tin muntina ke hin YouTube channel ni kan khat ko Ice TV ku ki program hi in cha ko official album a hi lo le talk show alo la dai han ti ho bo kap lo hin hi chu tai lo wa chu ke ma personal vlog hi le em pau ni ho ki ba hi in ani nya ka channel ani nya subscribe e na bol pi ho chu ting le video ka upload ho e na ba pi na support jing ho chu ting le ati chong til skip lowin ka ve chai ke ti ho zo se na bon cha ke chungwa namaste ka ki pa na ka phongin abol nai lo hon jong subscribe na bol thele nei na bol pi win lang by force awang nei bol pi win ka ti poe nei ngai lut ba le subscribe nei bol pi win lang hin ti chu ka sei no min tin mi him ki ti hi hindan ake bangpon hi chi ja chu tu nya hi ipije a hi topic pen diu chu sai ke la chuno sermon danin nin sai ke nin sermon a hi po in chi ke ma personal blog a hin ipije a ke hi ke le sa lo ka him ti le atam zo chu e ku ki context a chun mi tham khat well known ki te tan te tham khat mi he thei khat ong hia le akid na ke le sa ho pi thei lo jong mi o min particularly ama ka ti chom po in he ta hi jong mi omin a hi wangin ke hi ipiji pen ta kilit sa thailo ka him ti le ke kilit sa thailo na lai pen ta hi ka kilit sa thailo na lai pen ta ji cho hi en aji chui pi ham ti le pathinin ke hi a kilit sa dinga in si ma hi pun ke hi im cha jong ka hi pu in just vlog tam ta hi na ipi hi jong la kanu lim jong na namu ta win ke hi mai thai cha bo ka hi in kanu jong te si hi ta in ka uten no me ho zo se jong azinei do ta in to hi ke ka chang se sa hi lai ina hi ka unu le ka upa ina hi amani first floor la chenga ke ground floor la hi room thuma ka chen hi in ka unu le ka upa nong e ngai luin ke hi ka wang pha in ka u ka so pi ka pin khom pi no me ho zo si a hin chu ting le ka so pi ka pin no me ho sangin aji tia win e halung se zo win ka u te ho zo si chunga jong ke pa tho ka sein
kilit sa kiti hi mihim zo si in alain chum chi nek anei hingi ka kilit sa poi ka ti mana chu ni khat ding azong kan kilit sa mai the he ji chu ipham tile ko e hi zong ki hello hoi lai khuam hoi lai vieng ham hi zong kel ai wanga mi phin phin kum ta bang khat mi do ma ngai ma ngan chang sei tu chung ka bat de ho banga chu for example boy chung la pul chun anop na ding agi fa chu no mei sang phor khat to crown khat in pi hin chong chu na no cha bet na sei win hiti pawa ding in hiti pawa ding in na ti win na chi chu kin no hon izat sei on la chu no I don't give a shit na ima cha nong ka gel po ima cha jong ka gel po thu pi jong ka sapoi azi chu ipizi na mitile itu ki ho ki ka gul no ma anok na ding abo just entertainment na ka bolo hin ke hin khu tu nangin apha zo sia sumla pa yong na ki pa sa thailo alo la kam chang thu chang o changa jong na ki pa sa thailo hin khu ki ti nang ma na ki pa na di chu nang ma na lung thima ko na bo you must create by your own self nang ma la nang man na ki sim thua alo na nang man ki pa na ki hol de hin ki pa na ka hol le ka ti mana chu noksa na acha ve na ka man lo po wa hi le hi tin mai sang khol chu ki warning ka ting jong la just for time being ading a chu actor actress tam zo hi ja chu anop na di kan wi khom na di bo se wa ka bol hin so ta bang ang chun dem ki tin nei dem win a wangin dong chun kin dong kho ka sa de po aban ting le mun chum chomin dem na lang thu e pon tu nya hi epiza ki sa lo ka hem ti hi a point hung lu te de la azi chu ipiza ka kilit sa lo ham katinum da pen hi adang azi zong chu thu tam taom nan tin hi zong le ka sai nom pen chu pathinin akilit sa ding e dei pun ke kilit sa ing kating hilang pathinin ap talan hi pathin alung hlei lawa le i pathinu kiti chu a sa lamang thei a lo sa thei pathin hi ja chu kin kilit sa ni hin khu hi kaniawa pat na zong kanai pu in henge ma sang chun ka khu ka beng ka bawin in he hi zong le tu chun pathin lung se nin kaza kanam ku ki cha te mi atam zo ti di ham half percent ti di ham e hetan ti chukin kaza kanam mi ten e het mana ka kilit sa hi le pathin long lung thailo ding ka ging cha in azi chu mihim ki ti hi kin ka bol theina talent chu mi dang khat na nei lo mai thei mi khat talent bol theina chu kin nong ka ga nei lo mai thei him ipiza ke hi ki neu sa ka him ti le ke hi alin to zong ki samdi la hin ding ka dei aneu to zong ki samdi la hin ding ka dei hin tin ka dei a hi in chidung ju ya chu kin nong chi principle hi ka follow hi in aban ting le china chung chu na chun ipiti tam ti le hin ka vlog azong na mudi u he aka khadin actress ngan chang ta kiloi kom tin actress box eta zong ka kiloi kom poi actor tong ka kiloi komin kavianga ko ting le church square aka zawin ka sa nga chapang ka cha te le ho tong church square in kapang komin alo le mothers day han na ipi hong le nu te to kiloi khom ne ka nu te to ka kiloi khom upa to kiloi khom thi tin upa to kiloi youth club to ne kiloi khom thi tin youth club to ka kiloi khom hi ta hi kin adan adana hi ipti ki sei dam ke bok pi dan hi koi ma cha thet tum ka nei pui ke hin mi ho jong ka za chum di pun awai cha jong ka nui si chum di pun ke hi abon che ke equal treatment ne hi im mi khat chu a ho mana chu a hin khulung ke ya ho ding tin jong puin awai cha khat chu a hin khulung ke awai cha ding tin jong pun i ho pau cham tu a jong cha ga chu ni khat le akile ke de tin koi ma cha chi ja hi koi ma cha hi nui si tum chum ding jong puin za tum chum ding jong pun ka bol the ti mana chu kilit sa na ding jong i ma cha puin aji chu ke to nei het bang wa chu ma sanga nei het lo ta bong he pha chom kha do le ke in khel ding jong ki ding ke sanga hu min thang ke sanga hin bol the ding nyong neo ki tan tin film lang ki te rong chun za cha no min hi jong le film lam pang hi han lang media lam pang hi han lang ipilam pang hi jong le ke sanga ching ta ta jong ku ki cha te tam ta hung ki sep ding hin tin he chu kin ka bol the ka ta ka kilit sa hi le ke sanga bol the jong ta ta ma hi in ji ai kin mi zo se hi facebook hi han lang whatsapp hi han lang instagram bang chu kamang po in I hope is zo se hi ki pa ta in ka hope in it tun koi masa khan tum chum ka nei puin kilit sa nin ko ka nei poi ti hi kin ka kam changin ka kilit sa poi ti jong leng ka kilit sa lo di chu kum ni kum thum lang ka vlog na muwa ai lo le ka hindan ipi ham ti chu ke le ke ki phat sei hi jong le ka sei ke le ke ki phat sei jong leng ka hindan ne he nu hin kin ka phai ti jong leng ka phat lo ni he nu hi ji chun kin
ka phai jong te pung ka ting ka se jong te pung ka ting ai wanga ka sei nom pen chu ke wang hi mi kilit sa mi ka hi poi ai wanga alam di lawa min nu si ta in ho lawang nu ho sang chun ka kilit sa ti hi ka sei do nom pen hin tin mi chu akili sa poi aphai ti mana chu I phin kuma angai ma di sei tin la ko hem alung hang lo di nang thi san te ka bang khat in chi recent ni gari ka accident na hi na se ka te ko pa akong kile lampi na hin su na hi tham ka kasli no na hi in kanau pa to in ha to wang to ka ha to kha di poin kathi sana ko adong tu ibat al asan hin nang thi sana ko zon asan tho de ti chu nang thi san avom pon ke thi san avom poi ti ja chu koi masa ki nui se tum na ding pon ki za tum chum na di poi but sap ten say give respect and get respect ati na mi zan chu tile nang jong mi zan na chan de tin e ja chu khat la khat ki za tu so ke utin khat din khat sei ki ngai pi utin nam lam kai ho jong dem pu tin aban te la ho ho la cha na tong ho ka ti tin la pastor han lang evangelist han lang reverend han lam ho jong dem ta pu tin mi I dem wa phat I su mang sang hin I ho zo hin I bol thei I pi ham ma phat chum na dinga kin nong tam ta jong ka satan ke thu na sei lo la sei dium lam ke nei dem ko ma phat na su lu sang win hon ham khat bol min lang alu la kitchen garden ning ham khat bol win lang en che mu chi khat tu la chun na lo la dinga tui zo de na ke ba na the hi zo de ka ti bang hin khat la khat ke dem tu na pai hau tin ka ki neu sa ka ti wa nga chu apha zo sa tu ni dem ko mo la no zong chu kin nong kan da da mai the ni hin tin ka friend zom zinga kin zong ka za kana ma dinga ki pa na thei alo le entertainment lang hi han lang alo le media lang hi han lang ipilam hi zong la kan bol to the na ding no zong nen taw kop jing win lang nei to sot bin ti ka sai no ma hi in a sai na penin tu chung pandemic sungai hi topic khat ai hi mi khat le ka hung sal ji de hin tin tu nya ka vlog pen epizia kilit sa lo kahim katihin akit topic ko epizia mizo cha a ping lo kahia ku ki cha ka hung pin hi ka kisi ham ti a reason dong kan sei din tin ji chun tu nin ha dingin I vlog bol now hi chan hin na cha yu tin ka vlog anavia comment hin pi hozo si chunga avel velin ke pa thu ka sein at sanave chai hozo si chunga jong ke pa thu ka sein ka sai nong khat chu comment ho ko kin nong ka sim ji thawin ai bangin ka reply be ji puna ji chu reply ing ka ting hileng aboi de tam chong cho reason khan hin sei ki nang ka ting ni khat le vlog khat kan bol de hin number hin thum ho ho atam zo cha ka pi thelo no ko ji chu I ho hi ki za thim to lo te number hi ji win number khat thana la chapang khat no dai chapai pong na ta banga mi in nei jong tam ta na I have faced a lot of problem na chota bang problem mi tam ta ka tu ja hi so guys I'm sorry I won't disclose my number in inbox or something but if you wanna contact me you can consult to somebody else ko hem khat ni dong la chu no ke number chu ne he tho din thu ko thula thu bui ha le khat tho di ji chun a chai na penin ka vlog ana vi ho chuting le like share subscribe enable pi ho chuting le ads bung puma ane web ho zo si na bon che kevin namaste bye bye good night